Sireka mbasuze kembifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV mwese ikaze. Turi kuwa gatanu ni tariki 15 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka w'2025. Nongeye kubaha ikaze rero makuru aramutse muri iki gitondo ku Ibendera TV. Mwese mbere yo gupanga gahunda zo kujya mu kazi, mbere yo gupanga ibindi byose bitandukanye, munyemerere tubanze dusangire ya makuru agiye kwitsana kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turanyarukira muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira, tubabwire ko hamaze kurasirwa abantu bagera kuri 11 kugeza ubu. Aba Wazalendo bakaba barashingo babita maneko z'abarwanyi b'umutwe wa 23. Turarebera hamwe aho barasiwe, tugire n'ikindi cyase n'ibindi turebera hamwe kuri iyi nkuru. Turaza kandi kunyarukira muri teritwari ya Walungu, turebe uko byifashe dore ko hitwa Muramba haramukiye imikwabo ikomeye cyane y'abarwanyi b'umutwe wa 23. Nyuma yuko aka gace kari mu duce abarwanyi b'umutwe wa 23 bigaruriye iminsi mikeya ishize. Turaza kandi kwerekeza muri teritwari ya Walikale ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubabwire ko ahitwa Buhimba abarwanyi b'umutwe wa 23 baramukiye mu masasu akomeye kandi yaremereye cyane na Wazalendo. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Muri teritwari ya Rucuru kandi turababwira yuko guhiga Wazalendo na FARDC guhiga Wazalendo na FDLR abarwanyi b'umutwe wa 23 babikomeje ahitwa Giseguro. Turababwira FDLR zahafatiwe ndetse kandi turaza kubabwira na Wazalendo zafatiwe ahangaha. Imibare yose ndayifite hano imbere yanjye. Turanyarukira kandi muri teritwari ya Mwenga, tubabwire ko abarwanyi b'umutwe wa 23 bongeye kwigarurira ibice bitandukanye, harimo agace ka Twangiza na Kigubi. Imirwano ikomeye cyane yongeye kubera hano muri ibice kuva ku wa gatatu w'iki cyumweru turimo kugeza n'ubu mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Hakaba mu bice bitandukanye hakomeje kumvikana amasasu atandukanye. Turaza kandi gusubira mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tugaruke ku mirwano ikomeye yongeye kuramukira mu gace ka Kigongo. Ikaba ari imirwano imaze kurasirwamo abagera kuri 7 bose. Ibi tugiye kubyinjiramo ku buryo burambuye rero n'amakuru twongeye kubahamo ikaze, kandi twifuza ko mugiramo uruhare. Kugira uruhare rwa mbere ni ukudukurikira, uruhare rwa kabiri ni uguterekaho like yawe ukinjira hano cyangwa kugera hano, uruhare rwa gatatu rurareba wowe mushyashya ugeze hano ku Ibendera TV. Gahunda ni uguterekaho subscribe, wamara guterekaho subscribe ugakora kuri ako kantu kamaze nk'inzogera signe de la notification, ubundi ukemeza oro. Urundi ruhare ni ukudufasha gusangiza inkuru inshuti n'abavandimwe banyu batandukanye kugira ngo amakuru agere kuri bose, twese amakuru atugereho. Mwese mbahaye ikaze, reka tubigenze gutya bundi mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Sinongeye kubaha ikaze mwese muri aya makuru mu bice muherereyemo, mu turere muherereyemo twose mu Rwanda tubahaye ikaze, ibihugu muherereyemo byose byo muri Afurika tubahaye ikaze, ibihugu bya kure cyane abaherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu Bushinwa, abari muri Canada, abari mu Bubiligi, abari mu Bwongereza, abari Norvège, abari mu Bufaransa, mwese tubahaye ikaze muri aya makuru. N'amakuru rero tugiye guhera mu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire yuko
aha muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi ibintu byongeye kuba bibi cyane kandi ibintu byongeye gukomera mu rukerera rwo kuri uyu munsi ahitwa Kadotare Jidezo ni mujyi wa Uvira abantu bagera kuri 11 bose bamaze kurasirwa muri ibi bice n'ubundi amakuru aturuka akaba avuga yuko ngo barashwe na Wazalendo ni nyuma yuko muri ibi bice aka gace na gace gaherereye nkaho twavuga ko ari mu burengerazuba bw'uyu mujyi wa Uvira na gace kandi kegeranye n'amashyamba aha rero n'ubundi hakunze ngo kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi aha muri ibi bice rero ahongeye gukorwa imikwabo muri iri joro abarwanyi b'umutwa wa Wazalendo abaza kuhavana abaturage bagera kuri 15 ariko abagera kuri 4 bose ngo abaje gukwepa dore ko n'undi yari bikorwa byakozwe mu ijoro abagera kuri 4 rero ngo baje gukwepa bamaze gukwepa rero ngo bituma izi Wazalendo zirara mu bari basigaye zirabarasagura abagera kuri 11 bose bakaba takarije ubuzima hangaha Wazalendo rero ni mu gikorwa ngo zivuge yuko aba ari maneko z'abarwanyi b'umutwe wa 23 abakaba rero barasanye ubugome bwo ku rwego rwo hejuru n'ubundi nyine bavuga yuko ngo ari maneko z'abarwanyi b'intare za Sarambwe ibi rero bikaba bikomeje kugenda bituma abaturage batabaza kuri ibikorwa by'ubugizi bwa nabi by'ubwicanyi bakomeje gukorerwa muri ibi bice ikindi nakubwira nuko n'ubundi aha muri uyu mujyi wa Uvira bivuga yuko ngo hongeye kwisuka abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo abasirikare rero ngo batari bake bakaba bongeye kwisuka muri uyu mujyi wa Uvira ibintu bigaragaza ko n'ubundi imirwano ikomeje kwitegurwa ku ruhande rwa leta ya Kongo ngibyo rero ibyo twagarukaho muri uyu mujyi wa Uvira ariko tutari twava aha muri uyu mujyi wa Uvira reka tunababwire yuko n'ubundi imirwano yongeye kubera mu bice ahitwa Akigongo hongeye kubera imirwano abasirikare bagera kuri 7 tayari bakaba bamaze kuhatakariza ubuzima mu gitondo cyo kuri uyu munsi imirwano ikomeye yongeye kuramukira aha muri aka gace kitwa Kigongo ni mu murenge wa Runingu hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC amakuru aturuka ngara avuga yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC aribo bongeye kugaba ibitero n'ubundi kuri abarwanyi b'intare za Sarambwe baherereye ruguru aha za Runingo abagera kuri 7 rero bo ku ruhande rwa leta ya Congo bakaba barasiwe ahangaha n'imirwano n'ubundi bivugwa ko ngo yatangiye ku isaha 10:50 mu rukerera rwo kuri uyu munsi izi abasirikare rero bagera kuri 7 akaba arabo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC ntago turamenya neza niba aba ari Wazalendo gusa cyangwa niba harimo n'abasirikare ba leta ya Congo FARDC cyane barimo nabo Burundi gusa amakuru aturuka avuga yuko abagera kuri 7 bo muri coalition barashwe amakuru kandi avuga yuko abagera kuri 3 bo ku ruhande rw'intare za Sarambwe nabo barasiwe muri iyi mirwano gusa ngo bakaba bakomeretse ariko amakuru akavuga yuko ngo batarashwe ngo bahite batakaza ubuzima amakuru kandi akaba yemejwe n'abaturage baherereye ahangaha avuga yuko n'ubundi bongeye kubyuka bumva amasasu menshi ndetse bamwe ngo byaje gutuma bagira ubwoba bava mu nzu zabo bajya kwisha mu bihuru nyuma yuko n'ubundi yimirwano yongeye kuramuka kandi akaba ari imirwano ikomeye cyane
intandaro y'iyi mirwano ngo yaturutse ku barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bageze gutya bakagerageza kwinjira mu birindiro by'abarwanyi ba M23 ariko ngo n'ubundi biza kubagora kubera ko abarwanyi ba M23 n'ubundi ngo baje kubasubiza inyuma hakoreshejwe intwaro ziremereye. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bikomera cyane ho abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda bahanganira muri ibi bice n'ubundi ndetse no mu misozi imiremire ya Kavimvira, bakaba rero bakomeje kugenda abahanganira muri ibi ibice. Amakuru aturuka aravuga ko abasivile cyangwa se abaturage bagera kuri 300 bose bamaze guhunga bagahungira ahitwa Ikabindura n'ubundi mu rwego rwo guhunga iyi mirwano ikomeje kubera muri ibi bice. Reka twerekeze ahitwa Muramba ni muri Warongo, tubabwire ko haramukiye imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano rero yongeye kuramukira hanga nyuma yuko ibi bice aka gace ka Muramba na Kaniyora biherutse gufatwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu minsi ishize. Rero hakaba hongeye kuramukira imirwano ni nyuma yuko abarwanyi ba Wazalendo nabo muri FARDC n'igisirikare cy'u Burundi bongeye kugaba ibitero aha muri bice n'ubundi ngo bakubita agatoki ku kandi bashaka kongera kwisubiza aka gace. Gusa n'ubundi amakuru aturuka ngaha akaba avuga yuko ngo ari imirwano yongeye kubura ahagana ku isaha z'ijoro arishyira kuri uyu munsi, ariko n'ubundi ngo ibintu bikaba bitaje guhira abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo kubera yuko ngo abaje gusanga abarwanyi b'intare za Sarambwe bari maso ndetse batangira kurasana ku buryo bukomeye cyane, bikavugwa yuko hanga ngo hanakoreshejwemo amabombe yo ku rwego rwo hejuru. Reka tuzamuke twerekeze muri teritwari ya Warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahitwa Buhimba. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bongeye guhangana bikomeye na Wazalendo nyuma yuko n'ubundi ahangaha hamaze iminsi rwose hari imirwano ikomeye cyane. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bakaba bongeye gutsakirana n'abarwanyi ba Wazalendo zitwa VDP ahitwa Buhimba ni muri groupement ya Kisimba ni muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka muri aka gace atangaza yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 bongeye guhangana bikomeye n'abarwanyi ba Wazalendo, akaba ari imirwano yongeye kubura ku isaha 9 z'ijoro. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bakaba bavuga yuko ngo bashaka kwirukana izi nyeshyamba muri ibi bice ngo kubera yuko zikomeje gukora ibikorwa byo gusahura abaturage, kwica abaturage b'inzirakarengane, utaretse kandi ngo no gushyiraho abariyeri za hato na hato zikorerwamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ibi rero bikaba bivuga yuko amakuru akaba avuga yuko n'ubundi muri iki gitondo ngo amasasu yaracyumvikana muri ibi bice, ikindi kandi akaba ari amasasu n'ubundi ngo aremereye, dore ko impande zombi zikomeje guhangana ku rwego rwo hejuru muri iyi imirwano itoroshye. Reka twerekeze muri teritwari ya Rucuru naho ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 bakomeje gahunda yo guhiga Wazalendo na FDLR. Akaba rero ari ibikorwa byakomereje ahitwa Giseguro. Ahangaha rero Giseguro abarwanyi b'umutwe wa M23 bakaba baharasiye FDLR baharasiye FDLR 11, hanyuma FDLR zigera
sorry FDLR zigera kuri 11 zafashwe matekwa, naho FDLR zigera kuri 6 ziraraswa ndetse zita zitakaza ubuzima muri ibi bice. Nawe rero wazarendo zigera kuri 17 barashwe. Hakaba havugwa kandi ko hari wazarendo ziternye ngo zafashe umwanzuro wo kwishyikiriza abarwanyi b'umutwe wa M23. Ubu tuvugana rero imirwano ikaba ikomeje muri bice n'ubundi muri gahunda abarwanyi b'umutwe wa M23 bihaye yo guhiga wazarendo na FDLR zikomeje gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri ibi bice. Reka rero tugana ku musozo dusoreze muri Mwenga, tubabwire ko muri Mwenga ibice bigera kuri 2 byose byamaze kwigarurirwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Abarwanyi b'umutwe wa M23 nyuma y'imirwano ikomeye cyane maze iminsi ibera hanga, dore ko imirwano yongeye kubura kuwa gatatu ahitwa Akasika. Imirwano ikaba yarabaye kuwa gatatu, ku munsi w'ejo kuwa kane imirwano iraba. Bikaba rero byaje kurangira abarwanyi b'umutwe wa M23 bigaruriye agace kitwa Twangiza na Kigubi, n'ubundi inyuma yo gukoresha intwaro ziremereye. Bivuga yuko hakoreshejwe na drone ndetse hagakoreshwa n'ibifaru. Kugeza amagingo yangaya aha muri ibi bice muri imirwano ikomeje kubera hanga muri Mwenga, biravuga yuko n'ubundi haguyemo abasirikare benshi batagira ingano bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Birumvikana ariko kandi no ku ruhande rw'abarwanyi b'umutwe wa M23 nabo ngo abahatakarije ubuzima. Gusa amakuru akaba atari yajya hagaragara neza bijyanye na ripoti za abarasiwe aha muri iyi imirwano. Cyo nakubwira nuko muri Mwenga n'ubundi imirwano ikomeje. Reka tugane ku musozo rero w'aya makuru n'amakuru twagarukagaho mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Twizere ko mwese mukomeje kugenda munogerwa n'amakuru tubategurira tukanabagezaho. Abagiye mu kazi rero muhahe muronke, abagiye mu zindi gahunda namwe mugire gahunda nziza. Icyo nabifuriza ni kugira umugisha mwese mu bikorwa byiza bizira ubuhemu n'ubugome mugiye kwerekezamo. Mwese rero Imana yibarinde. Hano ku Ibendera TV gahunda zirakomeza, n'ubundi turaza gusubira mu masaha ari imbere n'amakuru araza kuba agezweho. Mwese bye, ciao ciao.